ای آچه جان غمی تو در جان من است، غمنامه تو سرودی وجدانی من است. یک علی تو هزار مدحیه من، یک دردی تو 100,000 افغانی من است. ای آچه جان آچه جان آچه جان آچه جان ای آچه نخورده و نادیده جهان آچه جان. салому алейкум шунавандагони азизи радиои муҳоҷир, шоматон ба хайру шодӣ бошад. шумо мустақиман садои моро аз радиои муҳоҷир шунида истодед ва бо шумо ҳастам ман Баҳриддин ва ҳамкасбам Сомонҷон. дуруд шунавандагони азиз, барномаи шоми ғарибон мустақиман аз радиои муҳоҷир мешунавед. бале, ва ногуфта намонад ки Сомонҷон, барномаи шоми ғарибон ин барномаи худи мардуми дур аз ватан аст. инҷо имкониятҳо низ ҳаст баҳри онҳо барои занг заданашон. рақамҳо дар барномаи мо албатта ду рақам дорем, метавонед занг бизанед шунавандагони азиз ва сурудҳои дархости худ, ё ин ки ягон хабарро эълон доред, ё ин ки ягон нафарро ба зодрӯз ҳатто имконият доранд ки табрик бикунанд шунавандагони азизи мо. ва албатта Сомонҷон, ман гуфтанӣ ҳастам ки барномаи моро шунавандагон ҳам тариқи радио, ҳам тариқи ютуб ва ҳам тариқи фейсбук мустақиман ҳам тамошо доранд ва ҳам гӯш доранд. тавассути радио гӯш доранд ва тавассути фейсбуку ютуб мустақиман лазза метавонед тамошо кунед. рақамҳо марҳамат. бале, шунавандагони азиз, мо мустақиман дар радиои муҳоҷир ҳастем. шумо метавонед тариқи рақамҳои 965 151 014 967 111 5646 дар тамос бароед. гуфтанӣ доред, пешниҳоде доред, сухане доред, табрикоте доред, марҳамат, мо занги шуморо қабул мекунем, шуморо гӯш мекунем, суруди дархост мекардагии шуморо ба ҷону дил якҷоя. бале, воқеан дуруст қайд кардед. акнун ман фикр мекунам ки дӯстони азиз, имрӯз ки 15 ноябр аст, яъне ки моҳи сеюми тирамоҳ, дар миёни моҳи сеюми тирамоҳ қарор дорем. пас аз 15 рӯз ин моҳ ҳам ба анҷом мерасад, қадам ба сӯи фасли дай, фасли зимистони қаҳратон. акнун барномаро Сомонҷон биёед оғоз мекунем аз бахши хабарӣ, барномаи шоми ғарибонро. агар омода бошанд шунавандагони азиз, агар ба диққат дошта бошед, мо бахши хабариро оғоз мекунем, хабарҳои 15-ро. ин лаҳза мегузарем ба бахши хабарӣ. албатта хабарҳои рӯзро мустақиман аз радиои муҳоҷир мешунавед. аз соли 2016 инҷониб дар ҷумҳурии тоҷикистон 16 ноябр ҳамасола рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. дар ин рӯз дар ҳама гӯшаву канори тоҷикистони маҳбуб чорабиниҳои рангоранг мисоли ҷамоматҳои дона, илмию фарҳангӣ, варзишӣ баргузор мегарданд. ҳамчунин 14 ноябри соли 1994 бори нахуст Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар назди халқи ватан савганд ёд карданд. дар ҳамин сол аввалин конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистони соҳибистиқлол ки дар райпурсии умумии халқи якдилона қабул шуд, шакли идории Тоҷикистонро ба шакли ҷумҳурии президентӣ табдил дод. дар санаи 16 ноябри соли 1992 дар қасри арбоби Хуҷанди Бостонӣ иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12 баргузор гардида буд. ин иҷлосияро мардуми тоҷик ҳамчун иҷлосияи таърихӣ медонанд, чун вазъи ҳуқуқи он дар ҳифзи давлатдории миллӣ нақши бориз гузоштааст. шунавандагони азиз, шумо бахши хабариро аз барномаи шоми ғарибон шунида истодаед ва ин лаҳза идома медиҳем бахши хабариро. қабули барномаи мубориза ба вазми барзиёд дар Тоҷикистон. барномаи пешгирӣ аз фарбеҳӣ ва ташаккули ғизои солим барои солҳои 2019-2024 дар Тоҷикистон
қабул шуд. Пеш аз қабули барнома масъалаи вазни барзиёди сокинон дар ҷаласаи ҳукумат баррасӣ шуд ва вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон Насим Олимзода гуфт мавзӯи мазкур ба таваҷҷӯҳ ниёз дорад. пажӯҳишгоҳи вазорати тандурустии Тоҷикистон собит кардааст ки 17% аҳолии кишвар вазни барзиёд доранд ва 11.3% дигар дар фарбеҳӣ ранҷ мекашанд. ошкор шудааст ки 5% кӯдакони синни мактабӣ низ вазни барзиёд доштаанд. Ин дар ҳолест ки Созмони байналмилалии тандурустӣ мегӯяд тоҷикистониҳо нисбат ба сокинони дигари кишварҳои шӯравӣ собиқ камтар аз фарбеҳӣ ранҷ мекашад. Пажӯҳишгоҳи байналмилалии сиёсати ғизоӣ дар соли 2016 Тоҷикистон гуруснатарин кишвари шӯравии пешин унвон кард. Ба иттилои институти мазкур наздикии 33% аҳолии Тоҷикистон аз камғизоӣ ранҷ мекашанд. Вазорати тандурустии Тоҷикистон ба ин назар аст ки сокинон бештар маҳсулоти хамирӣ ва ширинӣ мехӯранд. Маҳсулотҳои хамирӣ қисмати асосии ғизои сокинонро ташкил медиҳад. аъзои ҳакамони байналмилалӣ номи ҷоизагирандагони ҷавононро аз иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон карданд. ҷоизаи Сотрудничества дебютов номгузорӣ шуда аз соли 2008 инҷониб ба шоирон, табибон, омӯзгорон, ихтироъкорон, кормандони соҳаи илму фарҳанг ва варзишгарони то синни 35-солаи давлатҳои иттиҳоди мустақил тақдим мешавад. Номзадон барои мазкур 26 нафар аз 8 кишвар буданд. имсол ҷоизагирандагонро намояндагони Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Русия ва Тоҷикистон дар бар мегирад. Меҳри Нигори Рустам, сарояндаи ҷавону боистеъдод, имсол намояндаи Тоҷикистон шуда соҳиби ҷоиза гардид. Дар назар аст ки маросими ҷоизасупорӣ рӯзи 9 декабри соли 2019 дар шаҳри Брести ҷумҳурии Беларус сурат бигирад. барномаро идома медиҳем. Туркия 21 гумонбари узвияти Доишро ба Тоҷикистон мефиристад. ҳукумати Туркия гуфтааст ки наздик ба 1000 нафар аз гумонбарони боздоштшуда ба узвият ё ҳамдастӣ бо Доишро ба кишварҳояшон ихроҷ мекунанд. Рӯзномаи Ҳуррият навиштааст ки 959 нафар ихроҷ хоҳанд шуд ва аз инҳо 21 тан ба Тоҷикистон, 82 кас ба Узбекистон, 10 тан ба Қазоқистон, 23 нафар ба Қирғизистон ва 11 нафар ба Афғонистон хоҳанд рафт. Мақомоти Туркия гуфтаанд ки ҳамчунин 99 кас ба Русия, 17 тан ба Олмон, 3 нафар ба Ҳолланд ва 2 нафар ба Фаронса ихроҷ мешаванд. Аммо бештари теъдод низ ба 300 нафарӣ ба Ироқ ва Сурия истирдод хоҳанд шуд. дар байни гумонбарони боздоштшудаи ҳамдастагӣ ба Доиш ҳамчунин 4 нафар аз Украина ҳам будаанд. Дар хабар гуфта мешавад ки як бахши умдаи ин афродро ноболиғон ташкил диҳанд. мушаки С-300 ҳавзаи марказии ҳарбии Русия аз 1 декабр ба навбатдории ҷангии озмоишӣ оғоз мекунад, иттилоъ медиҳад дафтари матбуотии ҳавзаи марказии ҳарбии Русия аз қавли фармондаи он генерал-полковник Александр Лапин. Дивизиони мушакии дифоии ҳавоие ки бо низоми С-300 ПС мусаллаҳ аст аз 1 декабр ба навбатдории ҷангии озмоишӣ шурӯъ мекунад ва айни замон корҳои омодагии ҷиҳати муайян кардани мавқеи ҷойгиркунии техникаҳои мазкур ҷараён дорад, ки то охири моҳи ноябр бояд ба анҷом расад, шаҳр додааст генерал-полковник Александр Лепин. моҳи октябр Русия пойгоҳи низомии 201 худро ки дар маҳаллаи маъруфи Гипраземи Душанбе ҷойгир аст, бо низоми мушакии дифоии ҳавои С-300 ПС мусаллаҳ намуд. техникаи ҳарбии мазкурро ба Душанбе тариқи роҳи оҳан интиқол додаанд. ёдовар мешавем ки пойгоҳи низомии хушкигарди 201 дар Душанбе аз калонтарин пойгоҳҳои С-300 ҳавзаи марказии ҳарбии Русия аз 1 декабр ба навбатдории ҷангии озмоишӣ оғоз мекунад, иттилоъ медиҳад дафтари матбуотии ҳавзаи марказии ҳарбии Русия аз қавли фармондаи он генерал-полковник Александр Лапин. дивизиони мушакии дифоии ҳавоие ки бо низоми С-300 50,000 корти муҳоҷирати тасдиқкунандаи бо мақсади ба Петербург омадани шахси сарҳадгузаштаро доданд. тибқи маълумот барои соли 2018 аз ин миқдор ҳудуди 236,000 нафар ҳузури худро қонунӣ кардаанд, яъне касоне ки патент гирифтанд. дар ин бора дар мусоҳиба бо раиси кумитаи муносибатҳои байни миллатҳо ва татбиқи сиёсати муҳоҷирати шаҳр Олег Капитанов хабар додааст. на ҳама вақт муяссар мешавад ки дар бораи фаъолияти муҳоҷирон маълумот дарёфт шавад, қайд кардааст Капитанов. аён аст ки қисмате аз онҳо дар вилояти Ленинград кор мекунанд ё ба Москав ва дигар минтақаҳо мераванд, лекин аз ин минтақаҳо
низ қисмате аз муҳоҷирон назди мо меоянд, лекин мо бояд донем ки дар қаламрави шаҳр чӣ қадар муҳоҷирон ҳузур доранд ва ба чӣ кор машғуланд. Дар ин бора ҳам лозим аст ки корфармоҳо ҳуқуқи онҳоро поймол накунанд. муҳимаш он аст ки низоми ягонаи электронӣ мешавад. ғайр аз ин мо дар бораи корфармоҳо маълумот мегирем ки ба ошкор кардани қонуншиканиҳо аз ҷониби онҳо имкон медиҳад. шаҳр додааст Олег Капитанов. қайд мекунам ки баъзан қонуншиканиҳо барои он ба вуҷуд меоянд ки ташкилотҳои муҳоҷиронро ба кор қабул кунанда на ҳамеша аз тартиботи муқарраршуда зимни кирояи коргарони хориҷӣ огоҳанд. шахсони воқеае ки тобистон муҳоҷиронро ба кор дар бӯстонсароҳояшон даъват мекунанд бояд ба таври муносибатҳои меҳнатиро ба расмият дароранд, лекин ҳеҷ касе ин тавр рафтор намекунад. аз кай ҷорӣ шудани корти электронии муҳоҷирот маълум дода намешавад, лекин мегӯяд Олег Капитанов ояндаи наздик соҳиби низоми шаффофи роҳандозии назорат аз болои муҳоҷирони кориро соҳиб мешавад. дар назар аст ки он бештар ба воридшавии маблағҳо аз ин ҳисоб ба буҷети шаҳр низ мусоидат хоҳад кард. барномаи иттилоотии хабарро мустақиман аз радиои муҳоҷир шунида истодаед. дар ноҳияи всеволожский вилояти Ленингради Русия гурӯҳе аз ноболиғону ҷавонон ба як муҳоҷир бо корт ҳамла карданд. бино ба иттилои дафтари матбуотии сарраёсати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия оид ба шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград, шахсони ҳамлагар ноболиғон ва ҷавонони аз 15 то 19 соларо дар бар мегирад. онҳо ба як марди муҳоҷир ҳамла намуда ӯро бо корт захмӣ карда аз ӯ телефон, пул ва либосҳояшро гирифта аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд, вале ба полис муяссар мешавад ки шахсони ҷинояткорро зуд дастгир кунад. айни ҳол шахси маҷрӯҳ бо ҷароҳатҳои гуногун дар бемористон бистарӣ аст. табибон вазъашро вазнин арзёбӣ мекунанд. полиси вилояти Ленинград эсм ва ё шаҳрванди кадом давлат будани шахси маҷрӯҳро эълон намекунад ва танҳо ҳамин маълум аст ки ӯ мард буда 38 сол дорад. аз рӯи ҳодисаи мазкур мақомоти тафтишотии вилояти Ленинград бо аломати моддаи 162 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия ҳолатгарӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. шумо барномаи хабарро аз барномаи Шоми ғарибон шунида истодаед. номи зеботарин духтари соли 2019 дар Осиё эълон шуд. зеботарин духтари Осиё Лалиса Манобан интихоб гашт. дар Осиё рӯйхати 100 нафар зеботарин духтарони қора дар соли 2019 пешкаши ҳамагон гардид. онро портали фароғатии TCC нашр кард. рейтинг аз ҳунармандону актёрон, сарояндаҳо ва дигар ходимони фарҳанг иборат аст. дар садри феҳрист зодаи Тайланд Лалиса Манобан, овозхони 22 сола, репсаро, модел, рақоса ва узви гурӯҳи маъруфи Blackpink-и Кореяи Ҷанубӣ қарор дорад. зинаи дуюмро сарояндаи Ҷопон Сакура Мияваки ишғол кардааст. мақоми сеюмро боз ба як овозхони кореягӣ гурӯҳи Blackpink Дженни Ким муносиб донистанд. ба ҷои чорум ҳунарманд актрисаи чин Анҷела Ян Ин сазовор гаштааст. дар зинаи 16-ум ҳунарманди Исроил Гал Гадот низ зикр шудааст, ки баъди нақшофарӣ дар филми Чудо-женщина ва Лиги справедливости маъруфият касб кардааст. актёр аз чин Сяо Ҷан зеботарин ҷавони Осиё эътироф шудааст. суди шаҳри Москваи Федератсияи Русия пардохти ҷаримаеро қатъ кард, ки бояд як шаҳрванди Қирғизистон мепардохт. Дилмурод Тойчи Улу шаҳрванди Қирғизистон буда дар осорхонаи политехникии Москав ба корҳои таъмирӣ машғул будааст. рӯзи 10 август ин шаҳрванди Қирғизистон баъди баромадан аз метрои Китаи Город ногаҳон ба издиҳоми одамоне ки дар хиёбони Сахар ва бо норозигӣ аз кори мақомоти маҳаллӣ ҷамъ омада буданд мепайвандад. ба полис муяссар мешавад ки 250 нафарро аз ин издиҳом дастгир кунад. яке аз онҳо ин Дилмурод Тойчи Улу шаҳрванди Қирғизистон будааст. дар нисбати ҳар кадоми онҳо парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб медиҳанд ва бо пардохти 10 000 рубл ҳамчун ҷарима водор месозанд. вале бо норозигӣ аз амали кормандони полис кор то ба додгоҳ меравад ва ахиран додгоҳи шаҳри Москав Дилмурод Тойчи Улу шаҳрванди Қирғизистонро аз пардохти ҷарима озод мекунад. шунавандагони азиз, акнун мегузарем ба роҳҳои Москави наза ба ислоҳ пробкаҳо тамбашавии мошинҳо дар шаҳри Москав 5 баллро нишон дода истодааст. ҳаво бошад айни замон 4 дараҷа гармиро, каме баъдтар шабона 2 дараҷа гарм мешавад, рӯзона бошад субҳгоҳон 2 дараҷа гарм аст дар Москав. акнун бахши боду ҳаворо шакли муфассалашро ҳамкасби ман Сомон Илаза қироат мекунад. марҳамат Сомон. рӯзи 16 ноябр дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он ҳавои тағйирёбандаи бебориш гуфта мешавад. ҳарорат рӯзона 10-15, шабона 6-8 дараҷа гарм мешавад. дар Санкт Петербург ҳаво рӯзона ҳавои боришот рӯзона
дар шаҳри санкт петербург рӯзона боришҳо дар назар аст. Шабу рӯз ҳарорати ҳаво мӯътадил нигоҳ дошта шуда, ҳарорат 2-3 дараҷа гармиро фаро мегирад. дар шаҳри Ростов-на-Дону рӯзона ҳавои гарму офтобӣ буда, ҳарорати ҳаво 6-11, шабона 3-7 дараҷа мебошад. ҳаво дар Екатеринбург нисбат ба рӯзҳои гузашта каме мӯътадил шуда, ҳарорат рӯзона ва шабона 1 дараҷаи гармиро дар бар мегирад. дар Красноярск бошад 16 ноябр барф меборад. хунукии ҳаво рӯзона 18-22, шабона 17 дараҷаро дар бар мегирад. шумо бахши хабарро аз барномаи шоми ғарибон шунидед. шунавандагони азизи радиои Моҷиб, пас аз як суруди бисёрам зебо бармегардем ба студия. آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتار. از تو چه پنهان سر به هوایت شده، دل بیچاره از لحظه دیدار. ضربانم تویی، مرد زبانم تویی، جان و جهانم تویی، عشق تویی تو. عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشق تویی تو. گیسو پریشان برنگردان از روی دلدار، یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار. گیسو پریشان رو برنگردان از روی دلدار، یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار. تو بیمار به خدا این همه دلبری انصافیست. من دل خسته را کم بده آزار. ضربانم تویی، ورد زبانم تویی، جان و جهانم تویی، عشق تویی تو. عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشق تویی تو. گیسو پریشان رو بر نگردان از روی دلدار، یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار. گیسو پریشان رو برگردان از روی دلدار، یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار. داشته است 63 سال پیش از این 15 نوامبر سال 1956 در مصر قواهای حربی سازمان ملل متحد فرود آمدند. 15 نوامبر سال 1946 شورای وزیران تاجیکستان شوروی متن و آهنگ سرود ملی تاجیکستان شوروی را تصدیق کرد. انتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور خبر داد که ورزشکار تاجیک اکمالدین کریموف در چمپیونات جهان اوید به سامبو در مراکش مدال نقره به دست آورده است. 15 نوامبر سال 1993 در قزاقستان اسعار ملی تنگه با معاملات برآورده شد. 15 نوامبر سال 1926 در نیویورک شرکت MBC پخش برنامه‌هایش را آغاز نمود. اینچنین در این روز سال 2018 در دوشنبه نخستین مشورت‌های سیاسی میان تاجیکستان و ایتالیا دایر گردیدند. و همچنین سال 1995 در تایلند درازترین پرچم در جهان آماده گردید که قریب 8 کیلومتر درازی داشت. عجیب است، 8 کیلومتر. یک نیمی 8 کیلومتر یعنی 8000 متر کвадрати گویم خطا نمی‌کنیم. 8000 متر بله درازی داشت و این در تاریخ جا شد. البته شنوندگان عزیز این لحظه اکنون وابسته به برنامه حرف میزنیم. هر نفری که امکانیت دارد در برنامه اشتراک کند مرحمت شما میتوانید زنگ بزنید بر رقم های 8 965 151 014 همصحبت رادیو موجیر گردید. خبرهایی که با سهم شما رسیده است یگان خبر از حیات ماجران میتوانید البته
طریق تلفن به سهمی شنوندگان برسونید. همچنین درخواست‌هایی که شنوندگان عزیز کردن لحظه همکسب من سامان برای شما. بهرالدین اینجا یک درخواست کرده است. سلیمان دولتов به ما نویسنده است که سلام نویسنده است. من در روسیه قرار دارم. میخواهم سلام خود را به شما، به پدر و مادر، اپا و خواهر و برادرانم برسانم. سلیمان دولتов به پدر، مادر، برادران و خواهران خود سلام میرساند و خواهش نموده است که یک سرود دلنشین را پخش گردانید. البته سرود رو پخش میکنیم. خبرهای فیسبوکی رو نیز این لحظه نظر میکنیم که در فیسبوک شنوندگان عزیزمون نیز فعال هستند و این لحظه سلام ها اومده است، درود ها اومده است. ما نیز سلام و درود میگوییم با کل شما عزیزان، با کل شما شنوندگان عزیز. در فیسبوک مطلوب خان سلیم زاده سلام نویسنده است. ما نیز سلام خود رو به شما میرسانیم. زنده باشید. و البته شنوندگان عزیز، آن سروده که هموطن ما یک نفری که سلیمان دولتов بله درخواست کرده است، این لحظه ما بهر شما میگذاریم از نگین امانقول و یادی تو سرودی تازه. بعدا برمیگردیم به استودیو. ما رو همراه باشید عزیزان. من در دل شبها تو را یاد میکنم، هم به خود تنها تو را یاد میکنم. من در دل شبها تو را یاد میکنم، هم به خود تنها تو را یاد میکنم. به تو ستاره ندارد شرارت، به تو زی آسمان همه بارد، به تو ستاره ندارد شرارت، به تو زی آسمان همه بارد. به این دل بیقرار، به این چشم انتظار، بیا و با خود بیار بهار. به این دل بیقرار، به این چشم انتظار، بیا و با خود بیار بهار.
چشم انتظار بیا و با خود بیار بهار به این دل بیقرار به این چشم انتظار بیا و با خود بیار بهار دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همان چند قلم مال خودت باش دنبال کسی باش که دنبال تو باشد این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بیغم و منت نکشد از غیر پر و بال خودت باش. دوستان عزیز یک نفر شنونده عزیز ما نوشته است این از برای ما که السلام علیکم رادیو مهاجر شب بخیر با یکی مهاجران و رویانی عزیز تحبیب بولیده رو میخوام همیشه در پناه یزدان پاک باشیم اگر امکان باشد یک ترانه جذاب از شبنم سوریا درود از شهر مسکو. البته شنوندگان عزیز همه درخواست‌های شما رو ما قبول میکنیم و سرودهایی که شما میخواهید بشنوید مخصوص از نام شما این نفر 8581 است رقم‌های تلفنش اسم شریفش رو ننوشته است از همین نفر البته ما اظهار سپاس میکنیم و علیکم السلام میگویم برادر عزیز هموطنی دور از وطن و شما میکنید دورید سرودهایی که به شما پسند است زمان در کار هستید در سر چنبرک ماشین یا که در خانه بعد از کار استراحت دارید فقط یک سخن کنید تمام ما سرودها رو برای شما عزیزان میگذاریم برای فراغت شما آماده ایم. بله همچنین اون نفرانی که شاید یگان هم دوستی شما هم سبق و هم کورسی شما مثلا زود روز دارد مادر و پدر شما گوید ما از نام شما البته سلام ها و درود ها و تبریکات های صمیمانه را همچون تحفه دوستانه از رادیو مهاجر روی بال کبوتر مهر روان میکنیم. در اینجا یک شنونده نیز نویسنده است فکر میکنم اول ما خواهش شنونده 85 81 رو اجرا کنیم برای دین سرود درخواست کرده اش رو مونیم حتما میگذاریم. در اینجا نویسنده ساده است بعدا میگذاریم به خواهش برادر و اکنون این برنامه چون درخواست های مخلصان ما زیاد هستند ما نیز نمیگوییم و آن سرودهایی که آنها میخواهند ما این لحظه میگذاریم. میرویم دوستان عزیز میشنویم سرود جدیدی آن دل که برده ای از شبنم سوریا. cwtajmedia.tj اگر حرف ما را باور نداری الهی سر زبالی بر نداری ندانستی میانی قوم و خشم کی دل سوزی چومندی گر نداری آن دل که بردی پس بیده ای نازنین دستم میشناسم آن دل که بردی پس بیده ای نازنین دستم میشناسم با دیگران کار ندارم بعد از این دستم میشناسم با دیگران کاری ندارم بعد از این دستم میشناسم دستم میشناسم چرا از خیر من گل خس بگیرم چرا از
دامنی ناکس بگیرم فقط یک آرزو دارم که یاخی دل خود را ز دستت پس بگیرم آن دل که دست دستم میشناسم با دیگران کار ندارم بعد از این دست دستم میشناسم با دیگران کاری ندارم بعد از این دست دستم میشناسم دست دستم میشناسم دست دستم میشناسم. برنامه شام غریبان رو شنوندگان عزیز مستقیما از رادیو موجیر شنیده استودید و این لحظات باری بولده خاطر شما. البته سامان جان یکچند مصرع‌های بسیار هم زیبا رو می‌سراید از اشعار نجیب باور است. زادگاه رستم و شاهان ساسانی یک است، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یک است، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یک است. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یک است. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، با زبان کاوه و شمشیر سامانی یک است. چیست فرق شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی، عراقی و خراسانی یک است. فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامع و حقانی یک است. مرزها دیگر اساس دوره ما نیستند، ای برادر اصل ما را نیک میدانی یک است. تاجیکی یا فارسی یا خیش پینداری داری، این زبان پارسی را هرچی میخوانی یک است. بهترین مصرع‌ها، بهترین سخن‌ها، بسیار هم پر محتوا. و شنوندگان عزیز اینجا یعقوبوف مطهری نوشته است: سلام با همه عزیزان غریب. یعنی که از صفحه فیسبوکی نامه ها رو من خونده ایستادم. نگینا نبیова گفته است: از ما نیز فراموش نسازید، یک چند تبسم، ما هم در شهر کلانی مسکو غریبیم، با شما شام بخیر باشد. تشکر زیاد. با شما نیز بخیر باشد. ما نیز سلام گرم شما رو درود میگوییم. اما اون نفرانی که تازه ما رو شنیده ایستادید، اکنون میگذاریم شنوندگان عزیز با نامه‌هایی که شنوندگان عزیز دیگری ما روان کردند. این لحظه هم قسمم سامان جان برای شما مطالعه میکنند. بله در اینجا علاقه مراتبه دوم می نویسند: نظرعلی جمعخان و دلیر. سلام رادیو مهاجر. و علیکم سلام. نویسندند از شهر ارنبورگ. ما در کار نشسته ایم و برنامه شما رو مستقیما تماشا داریم. تشکر شنونده عزیز. نظرعلی جمعخان و دلیر از شهر ارنبورگ نویساندند و درخواست کردند که یک سرود فریدون خورشید رو. خسته نباشید مهاجران عزیز، شنوندگان عزیز ما سرود درخواست کرده شما رو حتما پخش میکنیم. با شما برای کار استراحت با فراغت مرحمت گوش کنید سرود فریدون خورشید رو. بله این لحظه شنوندگان عزیز سرود فریدون خورشید رو میگذاریم. سرود نو با نام آرزوهایم و خاطررسان میکنم که برنامه ما رو شما از یوتیوب نیز میتوانید تماشا کنید. در این زمان با هم از فیسبوک با ما باشید. تو با که از هم جدا، تو با که دور از وفای این دنیا دو روز است، تو با که زنده جدای تو بگیره نفسی پرنده در قفسی. تو هستی یار دنیای من، بهت ندانم چی کسون. آرزوهایم در دلم بود، تقدیر از من دل برم بود. بنشون گشتم عزیزان، دیریش که من خطا خود. آرزوهایم در دلم بود، تقدیر از من دل برم بود. بنشون
شد از غمت یارم دیده سراب شد آرامی ندارم به توی زندگی منو نداره بیا به تو جانو همه ندارم بگیرم تنگ در آغوش تو رو نکن تو یار فراموش مرا میخوانم قصه های عاشقانه بکن تو یک دمک گوش مرا دیگر اگامی راج رو نمیبینم من باید دستگاه رو خاموش کنم آرزوهایم در دلم بود تقدیر از من دل برم بود بینشون گشتم عزیزان تیر عشق من خطا آرزوهایم در دلم بود تقدیر از من دل برم بود بینشون گشتم عزیزان تیر عشق من خطا آرزوهایم در دلم بود تقدیر از من دل برم بود بینشان گشتم عزیزان تیر عشق من خطا خود шунавандагони азиз акнун бармегардем ба студия пас аз шунидани сурудҳои дархостии шунавандагони азизи мо ногуфта намонад ки акнун ҳавои Москав айни замон 3 дараҷа гармиро нишон дода истодааст вале дар роҳҳо нафаре ки ронанда аст бисёри муҳоҷирони мо ба таксӣ кор мекунанд дар таксӣ кор мекунанд 5 баллро дар роҳҳо нишон дода истодааст акнун 4 балл шуд оҳиста оҳиста мардум ки ба заминҳои назди ҳавлигишон мераванд имрӯз мардуми рус онҷо 2 рӯзи истироҳатишонро мегузаронанд истироҳат мекунанд ва оҳиста оҳиста яъне ки роҳҳо озод шуда истодааст рӯзи шанбею якшанбе роҳҳои Москав на он қадар танбашавӣ дорад ҳасту на он қадар айни замон 4 дараҷа аст ҳаво 3 дараҷа пагоҳ шанбе аст пагоҳи дигар якшанбе барои баъзеҳо рӯзҳои истироҳат барои баъзеҳо рӯзҳои корӣ хулас мо ба тамоми шумо истироҳати хушро таманно дорем бале дар ин ҷо ҷовидон аз шаҳри уфа нависондааст салом ба ҳама ҳамватанон саломат бошед мо низ саломи худро ба шумо мерасонем маълум аст Сомонҷон ки аз тамоми ҷо моро дӯст дорад бале ва гуфтанем ки ҷавониро фидо кардам диёрам то ҷавон бошад гузаштам борҳо аз ҷон ки ҷонаш дар амон бошад ҷо аз ҳар ҷонибе сӯи ватан боди хазон омад баҳорамро сипар кардам ки эмин аз хазон бошад ватан ҳастиатро то ки ҳастам посдорам кишварам баҳри ту ҳар лаҳзаи хизматгузорам кишварам бо ту будам бо ту ҳастам бо ту монам то абад обрӯям зиндагиям эътиборам кишварам воқеан дар ҳар барнома агар мо ватанро ёд накунем ман фикр мекунам барномаи мо ранг намегирад мазмун намегирад чунки ватан ин зодгоҳи мо аст ватан чист Сомонҷон муқаддастарин чизе ки дорем ин ватан модар аст бале ман мегӯям ватан ин ҳамон қаламравест ки аҷдодони мо тӯли ҳазорсолаҳо дар он умр ба сар бурда шодию хурсандӣ ва дарди дил карданд ватан чист
ватан ин ҳамон сарзаминест ки ниёгони гузаштаи мо ҳар як ваҷаб хоки онро азиз ҳимоят карда бусида ба дидаҳо мемулидад. хулас ватан чӣ хеле ки шумо гуфтед ин модару модар ватани ҳар яки мост. ва шунавандагони азиз, акнун барномаи шоми ғарибонро бо дархости як шунавандаи азизамон лаза ман мутолиа мекунам, чӣ нависта бошанд ин нафар оҳиста оҳиста ба итмом мерасонем. дар саҳифаи фейсбуки мо ин лаза як нафар навиштааст: قشلاقکی من بوی چپاتی دارد، قشلاقکی من بوی چپاتی دارد، شیرینی شیرینی توتی دارد، از چوبی درختی وی در هر خانه گوهره سبزی ملکوتی دارد، ملکوتی دارد. آن کو که می نماید اندوهی من است، ابری هوا خیالی اندوهی من است، بارانی سریش میبرد بر وطنم، بارانی سریش میبرد بر وطنم، آن بار که میوزد بران آهی من است، آهی من است، وطنم جان وطنم جان وطنم آب وطنم جان وطنم جان وطنم. در کوچه خاکی روانم همشه، در توتی قطاری صوفیانم همشه، در حولی کودکیم از دانگی عشق، در حولی کودکیم از دانگی عشق، من دانه توت میتکانم همشه، وطنم جان وطنم جان وطنم آب وطنم جان وطنم جان وطنم. نانشتهی من تراشکی دیگی تو بود، ما بدی خوش کی من تگیرگی تو بود، قشلاقه کی من خط نویسم همه عمر، قشلاقه کی من خطت نویسم همه عمر، استادی خط معلمی یکی تو بود، یکی تو بود، جان وطنم جان وطنم آب وطنم جان وطنم جان وطنم. کو روزی دوباره دیدنی معنایم، بکشودنی قلفی خانگی جان وطنم. шунавандагони азиз, акнун бармегардем ба студия. инҷо шунавандагони азизи мо хеле ҳам сурудҳои дархостиро аз мо хоҳиш доранд ки мо бигузорем. албатта ман дӯстони азиз ин лаҳза ба ҳуруфҳои форсӣ навиштааст, як нафар аз Кобул навиштааст. ман хато накунам, Комил
комил навиштааст ки ба мо дуруд ба шумо ва тамоми шунавандагони радиои муҳоҷир, агар фурсат бошад номи сурудро ман он қадар ба ҳарфои форсӣ нафаҳмидам дӯстони азиз ва аз шумо навистааст хоҳиш мекунам ки аз Фарзонаи Хуршед сурудро пахш кунед. шунавандаи шумо аз Кобул. хуб Комилҷон, ин лаҳза ман як суруди беҳтаринро аз Фарзонаи Хуршед ҷустуҷӯ мекунам. бале, марҳамат. шунавандагони мо низ моро аз Кобул мешунаванд, аз бахшиш ман садои шуморо каме сухани шуморо буридам. Ман акнун ҷавоб додам ба ин шунаванда, пас аз чанд лаҳза мегузорем. Он нафар ба забони англисӣ, яъне ба ҳуруфҳои англисӣ ба ман посух доданд дарди ниҳон дорам. албатта биёед суруди нави Фарзонаи Хуршедро бигузорем ё ки дарди ниҳон дорам ва бимонем. биёед набошад ин тавр мекунем. дархости дигар шунавандаро мо ҳозир пешниҳод мекунем. бале, то суруди ине ки дарди ниҳонро ман ин лаҳза пайдо месозам. ҳатман пайдо месозем ва мегузорем. ман гуфтани ҳастам ки дар ин хок, дар ин мазраъаи пок ба ҷуз меҳр, ба ҷуз ишқ дигар тухм накорем. ин суханони устод Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ буд. мо низ барои ҳар яки шумо меҳру муҳаббатро таманно дорем. бигзор ҳар яки шумо меҳри шумо боз ҳам зиёда гардад, дӯстиву рафоқати мо зиёда гардад ва ҳамеша дар куҷое бошем, дар ёди ватани азизу маҳбубамон бошем. бале, ва ман фикр мекунам ки дар ватан нест ғарибе ки кунад ёди ватан. дар ватан будаи беёди ватан беватан аст. ҳамин хеле? бале, бале. ҳозир ин сурудро ман пайдо мекунам. албатта баҳри шунавандагони азиз ҳатман ки мегузорем. ва азизони дил, зангҳои низ ҳастанд, зангҳои телефонӣ, зангҳое ки шунавандагони азиз моро гӯш доранд. мо сурудҳоро ин лаҳза пайдо месозем аз Фарзонаи Хуршед, ҳамун суруде ки дарди ниҳон дорам. албатта баҳри шунавандаи азиз аз Кобул ман пайдояш кардам ва акнун ман фикр мекунам Сомонҷон фурсати он расидааст ки ба ҳамин суруд барномаро ба анҷом мерасонем, чунки фурсати ба мо низ ба поён расида истодааст. гуфтание доред, дархосте доред, пешниҳоде доред, табрикоте доред, метавонед ки ба шумораи 8965 151 014 8967 111 5646 бо мо дар тамос. азизи нозанин, ҳамватанони дур аз ватан, бо ҳамин суруди Фарзонаи Хуршед барномаи шоми ғарибонро ба анҷом мерасонем. шабатон хуш, рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳаматон истироҳати бо фароғат. аз номи ману Сомону тамоми кормандони радиои муҳоҷир, саломат бошед.
تپم